Kamu mama dalekang malah berita Bisari keratuanta Rembuang mating kita Tojeng keren Cini-cini mami seorang Mata matujen-tujennu Mata mamanyang kimono Urane tonyenga ketimbang laki-laki ya jangan tani pakurua pukuru tani pakadoa enaya konralo tanarakai urane na sampeyangang marani malonjo-lonjo Ribodi pambunuh ganta nampani cinigi malembe matan rapoa tonasa matan jambua Selamat datang kepada Ibu Haja Salmawati Parsese, beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami ucapkan selamat datang di acara Grand Opening of